May tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyaman nga tanti pangaldawan iton madamdama bakay. Mapanak iti ayan ni Tataro ko, Edward Lakay. Ay nawaw. Apay iti ayan ni Tataro ko. Mapanak dumawat iti bisukol Lakay. Nakitak nga do ti bisukol iti fish pan kentalon na idi na minsan alimabasak iti ayan na. Ay wala niya. Apay ajak na panunot da ita. Nan, iyawat mo man tatimba, tasya kung timapan mga lalakay. O sige, agisaangak mat nga rudan, tapno day talangan bisukol ti mailuto inton madamdama. Wen, iya dubok, ta iso ti panghaldawan ta. Ay nawaw, nag-iimasan mo kasta bakit? Anya ti aramidem nito'y kataltalunan, Layla. Ay, naimbaglaangan tanaranaan kayo, tata. Dumawat akman iti bisukol yaw. Ay mga lakalaang. Ado dita. Ay, agyaman aklaunay, tata. Nainayunam talaam, tapno maibusan. Tay sakto laang asidaan mikan lakay ko ati alaag, tata. Sayang mat no di mi maibos. No, adda karo bayaw akayat na tagsida iti bisukol. Ibagayo laang tao may da mangala ditaw. Wen, tata. Ibagak to kadakwada no kayat da. Way, tayo so paya maksayan. Mayat mo lang na ita may sigang. Wano saan mayadubaw. Ayun na, tata. No da kami amarigrigat. Uray bisukol ti sida. No mayat ti luto na. Naimas lata. Ada na panunot ko apag kwartaan, Edward Lakay. Anya nga na ta, bakit? Mangila ko ang iti bisukol. Ha? Kaya't mo ti aglako iti bisukol? Agurong to, may lako. Tay bisukol pa'y kitdain Lakay. Nakitak nga damo lang mangilaklako iti bisukol iti Facebook. Ipadas ko mamat. Sika, bakit? Awan mo't katitidakas na, ah? Mayat mo't lang day tayo ti salunat. Kasaritak to ni Tataro ko. Parikot na kanumat lang ti ado abisukol iti talon na kat. Ay una, at least makatulong ka kin Tataro ko. At dapay kwartam. Ay pudno launay Lakay. Ita panawan, kasapulan ti ado a diskarte. Ay nawaw! Anya nga ito inpus ti karuba tayo? Sino a karuba, anak ka? Ni Layla, nanang. Hey, kitain nyo Hey, agilakla ko mo gayam iti bisukol. Impus na pa iti Facebook na. Bisukol for sale. Kuna naman. Ay nawaw, sa kagkatawa kasta. Kawam mo nakakatkatawa. Agbibisin mo dagita tao. Tiltila ilakla ko damot. Idi na minsan, agurong tilakla ko na. Ita, bisukol mo tayo. Mayat tupay ti bisukol, anak ko. Sa maysa, saan laeng anilayla ti aglakla ko iti kasta. Adan tupay dagiti restaurant nga adda ti bisukol iti menuda. No siya, kahijak lakit di kaya ti agtrabaho akasta. Nakababain nanang. Ay kapag yamanam, anak ko ta adda trabaho. Ay wala, mayat ti trabaho. Iso adya kipalubos adumteng to ti aldaw nga agilakla ko aktumot iti bisukol. Ay pulaos, jak lakit di maanusan ti kasta nanang. Cecil, 3 kilos. Manang Andrea, 2 kilos. Ay, anyan araramidan ba kahit? Ay nawaw, kas makita mo't Lakay, agilis-lista ak iti orders. Ano ka di mo't lang tinagurdar iti lakom abisukol?
Adu alakay, ti dadduma kalugaran tayo, ti dadduma taga sentro. O di masapol nga i-deliver mo. Un alakay, i-deliver ko ta aduma ti order da. Aramatem nga rin ti kulong-kulong tapno di ka marigatan. Un lakay, Kaano nga i-deliver ka? inton Domingo, isaganak pa dagiti orders inton bigat. Naimbag abigat mo, tataro ko. Kastamat ken ka, Layla. Naimbaglangan ta, nasapa ka ngay may. Ado nga min ti orders kanyak, tata. Ala mo na tayo kargak iti sakaw. No kasta, bisukol ti linaon day ta sako, tata. Wain, si bibiyag pa lang nagitata kay saksakok laang itay. Ay nawaw, agyaman naklaunay, tata. Isupay anayunak. Una, nayunam laang, ano pa'y dita? Mga alakalat tatap no maibusan. Addan samat papanan niyo, tata. Agpasintro ak nga ron ita. Isa sikan ti makamaw ang mga alakad ang ita bisokaol. Okay, tata. Agyaman nakmanan taim manugot kayo ang mga alak iti bisukol iti talon niyo. Di kay madanagan. Ikan kayo iti igatang nyo iti asukar. No maalak ti bayad ti order da, tata. Tumat! Si kaday talayla. Anya tararami dum dito sentraw? Imayak lang nag-deliver iti order, Cheryl. Dayta jay lakom, abisukol. Wen, isupay may gatang iti masapsapol. Mano nga, iti per kilo? 70 pesos per kilo. Ay, nawaw! Nakaningi naman. Sakto laeng. Nanginalaunay ta 70 pesos ti per kilo. Kapigpidutum laeng dayta ti talon ti sabali at taaw. 10 pesos per kilo kumaa. Tawa mo tinruar mo apunam. Ay nawaw, saan analakat agpidot iti kataltalunan, Cheryl? Pidutag, bagkatag, dalusak, ken ikilok pay, i-deliver ko pay. Apay, Layla. Mabisbisinan kayo kaday. Iso nga agraman, bisok ko lilako yu pa yan. Ay, naimbaglangan. Ta nagbalinak a supervisor. Ha! Diyak kaya ti aglako iti bisukol. Kas kada kompormidita. No bilang laeng. Anya? Adakon lakay. Nay, nagpartakkan bakit? Wen tanasa pamupiman dagiti nagorder kanya. Nagatang dangarot amin. Wen lakay, uray ti extra 5 kilong, nagatang malaeng. Ay nawaw, mayat ano kasta bakit? Adamat langan may gatang ta iti bagas lakay. Ay, uwan gayam. Ibingayam ni tataro ko iti napaglakwam Kasta talaga ti aramidag lakay. Ibingayam ta, talon na piman tinangalaam. Tapno damot igatang na ay ti kape kan asukar na. Mano nga tatitid ko lakay? Sika, bakit no mano ti kabaalam nga itid? Dakal mo na tulong ken kwa na ati itid mo kan tata. Okay, itulod kun tulangan ijabalay da inton bigat. Lumabas ak gayam iti ayan na inton madamdama. Itid mo kanya kon, ta siya kon ti mangidagas ken kwa na. Ada kayo dita, tataro ko. Tata! Umaya ka, Edward. Anya ti masapol mau. Itad ko lang ti kwartayo, tata. Ay, nawaw. Kwarta? Bingayaw, tata. Bingay. Bingayaw iti bayad ti napaglakwan ni bagat ko. Lukas ta. Naila ko na amin ti bisukaw nga inala na iti talon ka. Uwan, tata. Iso amang tad iti bingayaw. Tapno adamot igatang yu iti kape kan asukar, Ay na, mayat nga rod naila ko na amin. Mayat ti kasta. Oray pobreta, no nadiskarte ta, at dalata ka na. Ay, wala tata. Iso bumili bakla unay mat kanibagat ka. No, adamanan agordar, ibagam ta o may ta agala. Ibusin nakit din tanay, iso pa ya pagkwartaan na. Uwan tata. Oh, awatan yung arudan ati kwartayaw. Iso pa nga igatang iyo karagiti masapsapul yaw. Ay, nanang. Agtugaw ka, tada istorya. Kin ka. Ay nawaw,
Anya man ti istorya si ka Cheryl. Nakitak ni Layla ijay sentro idi agsapa nanang. Na, apay nga katawa ka ngay. Ay na, jak lamalapdan ti agkatawa nanang. Anya nga min DJ aya. Nakitak ti manu asa ko abisukul ala ko na nanang. Ay nawaw, anya kumaitano nakitam. Ay na, kasla pimpiman nga rod ijay nanang. Ay, awan siguro ti gimatang ken kwa na. Ta nakangingina mo nga men. 70 per kilo kit di kanu mo ti bisukul laang. Kasta talaga, tanarigat mo't piman timapan mangala iti bisukol, ije kataltalunan. Anya ko matinarigat ijay? Pidutin na laang may. Di kagsawa kasta. Ngamen, di mo amaw tirigat na. Talaga na'y ruam ka amang iruruman iti pada mataaw. Gapot amayak ti trabaham. Ay, ni nanang mat. Ibagbagak laang matipod now. Nay, si kamo gayam ti masalaw ko dito'y kalsada, Edward. Ay, naimbangal daw mo, Cheryl. Ay, apay mo takas jay? Awan ka diti pangalaan nyo iti kanon nyo, iso akas jay? Ay, nawaw. Tiyan niya. Apay mo ta palubusam ni bakit mo nga aglako iti bisukol? Ay, Radya ka de. Desisyon na ti aglako iti bisukol. Ado nga min ti bisukol iti talon kan fispand ni tataro ko. kunak tumet. Pidpidutin na iti talon ti sabali at taaw. Sana ilakaw iti nangina. Ay, saan anangina ti 70 pesos per kilo? Husto lang da jay. Tauren no ibaga mapidpidutan lang ni bakit kaw. Makabannog mait. Ay, pimpiman kayo, mait. Ibagam ngamin ken ni bakit mo taagsapol iti pagtrabahuan na. Tapno saan aday taagilaklako iti bisukol ti obraan na. Ay, kidaanak, mayat ti trabahok ita, may saak a supervisor. Anya ko matbibiyang ko ngayon no supervisor ka? Iti talo nyo ti pangalalaan ni Layla iti bisukol nga ilaklako na tataro ko. Amangan mo't kunak no basta mangalalakot di na mo't inpakada kada kayaw. Ilaklako na ti bisukol nga alalaan na tata. No, may papanay ti dahi ta amanag. Nagpakada ni Layla kanyak, sagbaya nagala. Ay, kasta ka de. Ay, talaga gayang magbibising dagita at tao. Ay, nawaw. Apaya kastamot tanti ibagbagam si ka Cheryl. Wen takom kumporme mo tanti ilaklako da tata. No, para kanyak. Awan dakas dita. Ngamen, nadalos na ita trabaho. Wana, nga may mayat latan no adamot trabaho da. Kas kanyak, may saak a supervisor iti restaurant iti sentro. Ay, nawaw. Nagasat ka no adakas ta trabaho. Ng panunutem ko ma, hasaan tayaw nga agpapara. Kinapuno na, imbingayan nak ni Layla iti napaglakwan na. Isu nga damot at inaramanak. Anya? Sa nagaputa mayat ti trabaho makit uyawimon ti pagbibiyagan ti para mataaw. Respeto ko mama di ti tunggal maysa ti kasapulan. Laglagi pa nga awan permanente dito yung lubaw. Pasikat launay mo't na dyan, Cheryl, bakit? Ay nawaw, apay ni Cheryl lakay. Anya tinaramid na. Ida daw nakangarod. Gaputa aglaklako kalaang iti bisukol ka na. Kas jekit din ti bagbaga na. Anya ko maitano aglaklako aklang iti bisukol. Kat iso kat may sa supervisor. Ipasikat na ngarod ti trabaho na. Di mo latan ikaskaso lakay. Ibaga na no anya ti kayat na nga ibaga. Awan ti bibiyang ko no katawaan na. Tinapatag kanya kat legal ti trabaho. Kan awan badbadagak apadak a tao lakay. Narabian ka ma Cheryl anak ko. Ay nawaw. Nagdiritso ang nagtugaw iti sofa. Kadi na pa'y sinumbatan ti saludsod ka. Cheryl! Mangmangag ka day! Anya nga minti ko na yun, nanang. Apay akas na ti itsura managawad. Okay, aklang, nanang.
Ay nawaw, okay laan nga. Adaya ti okay akas ta ti tsuraan na. Ada ka di parikot mau. Nanang. Ay baga maano anya. Ada aklaan di tao'y dumngagak. Agsara ka no ti restaurant na pagtrab-trabawak, nanang. Anya? Awanan ti pagtrabawak. Intun sumaro no abulan. Apay kanungay. Kay bagbagadala ang itay. Maluglugi da ngamin. Tapasit lang ti customer, nanang. Ay na, pagtrabawak pa yan no kasta. Ay awan nga ruden Awanan trabaho nga ipaspasikat mo kanilayla nga aglaklako iti bisukaw. Magana, Cheryl. Umuna kayo, nanang. Sana pa yan mabisin. Diyak marik na ti bisin ko. Na? Kaslaak mabagtit, nanang. Diyak ang muno niya ti aramidag. Pagtrabawak ngayon. Mabalin mat nga ipadas mo ti agaplay iti sa balay. Awan pa'y mo ti hiring dita sentro, nanang. Kasano nga ruden da ita? Mawanan ti pangalaak iti kwarta, nanang. Anya nga tano, rugyam matan ti aglako-lakaw. Ha? Kas ka ni Layla? Ay, jak lakit di kayat, nanang. Ay nawaw, di kan aginarte, tawan nga rod pa'y pagtrabahuam. Sayang mat ti panawan no kastalaan. Ti tao nga uyawam. Pobre dayjay. Ngam nadiskarte mat, anak ko. Kasla saan mo tan ngagtrabaho ni Cheryl? Bakit? Talaga saan ang lakay? Ay nawaw, apay ka nga. Awanan tanagsara ti sigo da pagtrabahuan na. Anya? Day tatidamag ko lakay. Hindi pa'y gayam na palabas abulan. Ay, iso, matlagaya madyakon makitkita. Saan nakas idi? Adda di tabalay da. Manmano arumar. Kasta nga min unay ti katawa na kanyak. Idinamuan ng aglaklako ak iti bisukol. Anya ngay ita. Ay, awan nga roden Awan, ti trabaho ngay paspasikat na. Nagasat ka no addaan ka itinatalgad at trabaho. Ngam di mo ko mausaran dayta tapno iruruman mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan ti permanente dito'y lubong. Amin abanag kat mabalin nga agbaliw iti apagdarik matlaeng akan ito. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.